هەڵبەت میێوانێکی من یهێژا هەیە دەربارەی vê pirsê ew jî birêz pîr Deyan Cafer ew rêveberê koç û koçberan e li Duhokê digelme. Belê kak pîr min tu te gelek cara behsê mijara awara penaberan kiriye li vêrê. Lê li vê dawiyê bêguman gelek fokseke cidî ser vê pirsê heye. Taybetî wezîra koç û koçberan ku avxwajî xelkê deştaneyî newaye. û zortirîn xelkê wê derbidar bûye vê gavê jî rewşa wê de berê tevlî heve. Taybetî li beşîqa grûpên çekdarên şîe ew diyetiyên milîşatan ew dizanî çi serê xelkî tînin. Yani bû vê gavê hende ev mijara hatiye qelew û mezin kirin gelo. Mawa pêxweş ev aware li Herêma Kurdistanê bin û bargiranî ser milêta bin? زۆر سپاس کاکار بۆ vê derfetê bi rastî min divêt ez diyar bikim Kulsnûrê parêzgeha Duhokê û îdara serbexwe Zaxo 20 kemp lê hene pênc jê penaberê xelkê Roşavana 15 jê awarê xelkê Şingalê ne heqîqet jimara wan şî nêzîkî 406,000 kes in nêv kempa de û dervê kempa. Bi rastî sala 2023 UN gelek harîkarî xwe bi hemî sekterava kêm kiriye wek piştevaniyan ku saporta van kempa êkiş wan ewa sexbîrkirina aviye, rakirina gilêşiye, sekterê perwerdeya, sekterê saxlamiye, sekterê karebiye yanî bi hemî sektera de ev bixwe bixwe rastî bine wek bargiraniye ser hikûmeta me navxweya parêzgeha Duhokê û îdara serbexwe Zaxo. Bi rastî mixabinî ez nizanim wezîra koç û koçbera heger ne xelka deşta neynewa ba hege ev du kabîneşî ne wezîra koç û koçbera ba hege cavê xweşî seredana kempê Kurdistanê nekiriba rewşa wan nedîtba bila ev lêdwane nedaban. Bi rastî ez bînim ev lêdwanê siyasî ne çû esas bo renîna rastî wedît raporta we pêşkêş kirî ku xelkê xweşî ka çawa cewaba xwe dan ku berseva xwe de ji ber çî navegirina Şingalê. Ev sala 2020 heyva 10 rêkevnek hatiye mizakirine bijne rêkevna Şingalê nêvbêna hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta Bexdada mixabinî ew rêkevne gelek bendaya hatiye pêkînanê yek bendiş wan heta vêga nehatiye cîbecî kirine û her kabîneke bêt nû bête damezrandin soza dêt rêkevnê gel hikûmeta Herêmê dikin ku ew wezî Şingal aram bikin mixabinî hindek aliyet hikûmeta Iraqê de ne ku zixûtatê li serokwezîr dikine taybet rastî berê Sudanî ku micid de harîkariya xelkê Şingalê wê ittifaqê cîbecîk lê mixabin heta vêga zixûtatê nav hikûmetê de bejdar hikûmetê de ew ê ku bi tirib îrama girêdayî nehene ev rêkevne bête cîbecî kirin. Welê kakbîr heta hindek parlamenterên Kurdan jî dibe êk be heta niha beyliye dibêjin ku di nava kempan da ev xelkê di nava kempan da tête îstîqlal kirin ji bo dengdanê mifacê tête wergirtin gelo ev xelkê di kempan da we bi zorî ragirtine we gotiye îla dêl vêrê bin û îla bi vê awayê bibû min mebesteke siyasî ji bo berjewandiya aliyekê siyasî li deverê dêl vêrê bin an ev xelkê bixwe rewşa wan perîşan e tu deryek nîne ji bilî li kempan bijîn hewara xwe bi devera we bînin. نخیر راستی کردستان او آزادیا ویگا آوارا و پنابر تیدا چو دولتا از باور کنی خود دولتت پیشکرتیشی یعنی وگا خلق کردستانی آزادا روزانه کاری خود کتا هر وسا مدو عالیت هنه ویگانی وگراندن آوارا بو جواران ایک شوان عالیت اون که میکانیزم اوه داخوازی پیشکشی کمپیت کنه او دروی کمپی پیشکشی اداره دورید کنه او روانه مت کنه اکثر ام دو نویسارات چید کنه یکی بو زالگهت حکومت حریما کردستان کو آسانکاری بو ربکت یادی بو نونراتیا کوچبره دهو که کو بغداد و گریدایه کو سیفناز احسن من نمینت هروسا ورقه گیان کو کتابه گبنه وقت دفگرت جواری خود دا تعویزه گبنه مخابنی هەتا vêganêşî ew kesê vegeriyayîşî تعوîza wan nehatiye dane. Tu zanî xelkê Şingalê ew serî xelkê Şingalê hatî 2014 serî çû kesa nehatiye wek qirtkirina milletekî êkcarî bû. Her wisa gelek deverê Şingalê xaniyan hane wêrankirine taybet komelgeha Dugurê Duhola Espêzan mi çikû min 6 sala li deverê kar kiriye. Her wisa Sîba û Şêxidirê û Girzerê gelek xaniyan hane herifandine senterê qeza Şingalê bixweşî 8 sedê hatiye wêrankirine divêt aliyeteke bi doxtê xelkê Şingalê vegerin neho mahosa
كأنما تشوشي نبوي وقرنا جواري خود دويت بين تعويز كرن بين قربون كرن خانيا بوان سقبيل بكن آلية دي ميكانيزما دي رخراو اي او ام هياني بدولتي بيغاني اوا ماي سالگه بترت كم پاشاريا و بيرسفه دا كارت كتا چاپي كردن گل خيزانات كتا چاپي كفتن بتر هزار خيزانيوا كري هر وسا سروك خيزانات گل خود بتا شنگاليا واريوان بيتا خانيان ويريد بيتا كاب چه آليتي بيتا سخبير كرن هر وسا گجمگي پاراشي وك هاريكاري آنكو كريا و گوازناوان دته مخابني شوان هزار كسي 38 خيزاني تنير كمبا بيرسفه بريارا خدا و گريان اف پروسسش راسي ميكانيزما گلگ بطيئه دويت بروسسه گلگ لز بيت او كرن داخلك بيت تعويز كرن بله كاك روجانا پیوندی وان تنابي قالوا ازدواجاتك يا دروتيك يا بوشاتيا سر ديري كرنا دي قال ملفه اوريان طيب تيجي كان برا خب كني وزاره كوچو كوچبران شاوت قال كسو كارن داعش لسوريا فدجرينا ولدشتانينا والويري لدبرين جدا حتى لشنغالي جيب نجد ك هوسا سر درجاوي يا جدي دي قال اوارن شنغالينينا كودنا با كامبان ولا دربي كامبان لارما كردستان دمين واتبيني عندك كريا قالوا صدا صت كراستيش مخابني بري چند دقيقه تديت هندك خيزانة كو عرب شين شنغالي بون كو ازديا شما نعنين هر كسك وقرت جوارد خوا ليه او كسي دستي قل داعش ان او كسي داعش بخوشي وقرت جواري ان هاري كاريان بكل في دريشي خلك شنغالي اهمال بكت راستي غازندقه قال لك مزنا سر حكمته عراقي وحكمته عراقي قال لك جديه سر چاره سرکرنا و آریشا شنگالی هروسا بابت شنگالی خلک شنگالی بسیار کنه که کار بوچی ابونا 9 سال وقت داعش نمايا سر ارض روي عردي لي شنغال تاني نهاتي چار سر كنا بري چندگه راپورتك سر كنال التلفزيوني مديد كو حويجة معقلة داعش بو 38 بروجي استراتيجي لدفرة حويجة هانا انجام دانا تشش باركا بد تشش شارعا بد تشش خستخانة بد قطاب خانة بد مخابني يك بروجي شنغال نهاتي انجام دانا هروسا اف آواري كل هريما كردستان جين وك حكومته عراقي هطافي قال خلوان نكري خدانا ايك شوان اركيك وظيفته حكومته عراقي دابين كرنا كريا كهرباء اواره كواتانو 108 مليار دينار تيبر ندا دو جوان بيست كامبيت سنوري باريزگاه دو كيو اداره سر بخوازا خو 14 عرض جي اد جوتيارنا مگري بس قالوان امضا كري وزارته كوچ برا دابين نكري هر وسانجي تني او تشتي حكومته عراقي وزارة كوچ برا بيرا بالدابين كرنا كارتونك ازاقا كارتونك صالت صحياتها او شي جانا دوسيه با جارجي تجهين توان جانا كواليتان شي نبي استي مخابني هچكو او بنت خلك الشنغالي نخلك عراقنا وخليناك تا خدانا بله كاك ديا سالا بوجا باريزگاه نينواتي تا پسد كرن بله قال سپاس دي سرنجتا گشتن بريس پیر دیان جعفر ریبه بری گشتیه کوچو کوچبران و برسفزانا قیران لدهوکی سپاس کاک پیر